Иккетегенче хүббете суллах Николай Николаевич Старский кәреегер ытылдыбыт курактайга хәттис төгөлүн көйбүт Константин Блазов я баштандырата көйгенә гадилибин оны же капсыгылагын же бибик кәпшәре бу капсыгыга гадасты курактай. Тал капсыгылар же така рахана гасылар. Бастыгы курка ханямыда. Антони Кискуркалла, Анна Бусалдановла, Борисов Коля. Коля кайбыдым. Ван Малга, Антон. Финалга тактарын кишиге Ленский Андриана, Верхан кишиге. Кайбыдым. Верхан кинастыда. Бүгүн финалга хәдер улас чөчө. Перемак Италия. Мехта. Тон Kayaknya itu ya kayak nama biasa gerakan negasta. Kan untuk gerakan di bawah itu, jadi mau billah. Kongo tustu tak tahu tu beli kapsa ke jalan, orang je beli nana Kongo tustu ke champion bolon, jadi tu orang mereka tu aktor sana orang. Mata Kongo tustu beli na bu tarsager tustu tu. Na Anton. Oke tenar kapsa ini artu, bahas besok. Полностью. Это она кинул столько. Ол метайда вала, метайда ли. Унда бежагалан тундя. Ана тустун бер акту деп. Акту кедебит. Бархун кемнә ханялан гайтен кебеге тарта кемеке каян кадәр булды. Та капсай, ата капсай. Билен тулели капсай жакеттан. Билеген бистака, баруска. Тренде ja. Tan hanga tordada bukke ngete kibde. Hanga le problem mete. Kali meli jam. Ona kimna jartın student oltar. Nokta baglaktar ayak diga. Maka jartı ki ayak. Tengah tan me jatlam prosai. Jare ona tan Быкайгын кемеханыгыны хаттестөгүлүн көйдө хакыры эми бир улахан история бен акысогун келдин. Кайыттан я халастын доктор я хабали дау жонга ната жого жомалла муну тренер бар. Мен була колор жаманды бир эмете ыйтык тапын бем колор хүрүнөн жартым ки билбедим көбөдүм эбак бу колор финал болор күнүгөр. Нучалый такой режим, когда колор хасада турагта нагала туга кахан кача синна хыгын разминка ненден гуду. Тан нау хамбар ке хавола. Алин тан хасада туран яхангетер ахыгы тембе. Тан утен лавы. Горне битиви. Томна сыгына марапы. Часинне киребин гадып разминка хавлы. Тан рисинна кисе. Hepte estetugul köygüne nagadilibin hattestugulun köybükana ona da bağır bilingi ötüyor kapsayıqı da bollun ona treneske lagar emesi teyini bağırı.